chỉ bây việcเลยhey dar kar ngaliam ta khan voin chun khan he zona hi community lama ka siama mi zong chong chana ta na ka ti ania chu saru ka life chungchang hetiang hi angti ti nge ni se kan ti tin kan ril rudik tak soila katia e hian chana nei ani kan ril rudik tak kan soi tura kangaya option pani che ka siama man ni ro se ti le en liam mai mai ni ro se ti ka siama za som sari pangayin man ni ro se an ti lain za som ni pangayin en liam ni ro se tin an ron vota mi sang riat zanga in vote an thlak ani sing khat an tlin lo na hi sang khat zanga vel chaw ni a chuwang chuan he tuna pol kan lak chin to hi mi singa chin pon vote ron thlak se adang lam tam lu tuk to thin lo ni mundanga kan lo ti to thin dan en chuan tuna en dar kar nga chaw lania ma se mi nol puisu khlek le mundang danga tanga han en pon alang to mai ni ti chuan voina kan soi tur ber chu tu nge he tiang promote tu le atili ka tu te mo phur tu hi tu te nge ti kan soidona point by point in kan soidona chu bi ma chuan youtuber te hetiang chungchanga kan post hian kan soi te hian thinrim em hin lo om thina tu te nge soi ka shelawa engtin ngen soi ka shelawa engtiang ki in ngen soi po ka she hek lawa achan chu ka en tle me ma chan chin thar le thil poi mo tak tak lo hi youtube channel satlia te maila hetiang pa ngai ho hi ke en ngai vak lem lawa rcl PC Trust thon thu chiar hi kangai thangun em ka ngai thla chok deu veka abaki ka ngai thlat ngai lem lo ani ti chuan hetiang youtuber ho ve si ti tongkam hi tongkam thlazena hian kan mang chhota a hemi chungchanga hian tlem han soifia avelok ka duwa ama sain hetiang tuna ka thil la khom tur ho ka zon khom na lama hian hun rei lo te kalta khan he post sika muwa Facebook lamania youtuber sa se son te hi din ani endin ani chuan dan siam te udod le a hetiang chungchang kha soi ngekta chuan hei hi khwal ngo channel ti ani a subscriber sang thum zakwa pani ani anga sang thum zakwa pani vel ani a chu chuan hei hi hliapui le polranga ke puinu fa muani ti azia kami zani somli pasari in an ena i chuan he thu post comment kan han chiar chuan an ming le ni na te kan thupanga youtuber ho la hi hetiang ho rin tlak an om lo ti te na teng khatam taka oma tongkam ngai thluak thlak nuam lo tak tak le a moi lo tak tak bol lo tak tak te po mu tur om nuan ani ti chuan hei hi ane le taila hei hi ka thian pa account ania ti hian ai a inda dan po teng hian ya subscriber zakwa somriat paruk omin a thil post pakhat cm thar te huan fan na ti ada hi heta hian en tu hi anron pung khop moya ama aron mang anga ma po he hi min soifia sakte po ngai mai thei tin aron da he channel hi engwakata na ti ne lowin account hi ti teang channel ti point soi lo teang ai zia dana don channel chu ni ngei maya ma se until ti ho da khom nan activity sang te azin kwal na le khang ho ada khom nan amang ve ani ti chuan hei hi kan hriat a poimo khop mai youtube hi social media platform pakhat ani Facebook a thil kan post te Instagram a thil kan post te hetiang ang mai hi ani ve ti kan hriat angai Instagram YouTube a account nei hemi comment thei to poti chuan hetiang hian post an siam thei ve kama ni video da thatnan te le khatiang anga mani private ta na mang tam takan oma chungchu mi nan lo en fu palin en tu an lo tam mai thina ni Facebook a po kan thil post mi nan lo chiar public kan da an lo chiar fu tam pal te video kan lo da an lo en fu tam phei chon tam takin an ron en thina ni chu tiang mai chu ni a chuwang chuan YouTube account siam na zong te kan siam veka kan nei veka a khoi thei zong lo en thei zong hi chuan in nei veka chu tianga an thil post a piang hi oi tur 100% ani lo eizon nan te le thil tha le thil tangkai mani veizong soi chuanan te mi tam takin kan hmanga an hmang boka tam tak chuan sum do nan te pon hmangani hengi mi mal private tina an thil an veizong te le an mani tuizong te ti chuanana an hmana niawanga an niawangin news agency emo khatiang angchi anga ngai tlat na ril ru hi pai bo hun khop mai YouTube mang tu hetianga ti thei tu comment thei tu kan ni chong kan post thei YouTuber vek kan ni tina angani chu chuwangin hetiang mina zongina an post an du don ron post an du don ron soya mi en du zonga an ron tin i poin YouTuber ho te merbik nei anga tongkam nei vak zel te hi thil phone ni lo account social media platform account pakhat ve mai nia an don post he an du lo an soi the dan bo chen na an nei ni ro chuan
man thein ni ti kha sheila thome tuna anol puina kan lang dan hi chon news agency ang tho thang hian kan ngaya hi kan ril rulam kan siam that deuh chunga ni kan en dan YouTube kan en dan chungchanga hian social media platform pakhat tangin enang o duin thilan post theya an veizong an soi chuak thei chu hriata poimo khop mai ti chuan atira kan soita kan khan hetiang hian sex video mo mi pat mei chen apang lai live tu tele mi puimaron phor chuak tu te shem du le du lo hi hetiang hian kan oma mi za som ni panga vel bor hi chuan hun le thena hun khat ang vel na chu hi chu nol puya po ngai theng chu heng hian in en liam mai an ti tin lo ti se an momin omro se an do na di an thu nia ti kan oma ti chuan man ro se da nangin ti ro se thalo mai ti hi mi za som sari panga vel kan oma mun li a thena mun thum velin am du tina nei chu shrem lampang hi kan on jok tina nei chu chuan hemi tur hian zir chian ta sang ka neya thil sang ka en kuala ka bi kuala ka thir kuala Facebook atanga Instagram te thlengin ka en kuala YouTube lam te thlengin mi tam tak chuan hetiang promote tu te hi YouTuber ten ni ti hi mun sanga mu tur oma chumi anron soi chuana mun ber anron soi chuana chan ber pakhat tu hnaya aron ri khloina chan nia lang chu he story here ya hi khoye mo tanga ka bo ri Facebook nge WhatsApp apa ni nin ka mu nin ka ria chuda tanga ka mu chu nia hi a story ni ngai tura ka ngai ne he tuna kan soi ber zelan tantir ta khi ania heta asil soi chu YouTuber te ho pon sum mu nan te min manga kan chanchin soin tiang zong te dan manga tin he thila hian man thei ka ni na ka shelowa ke chon mi adu te tan chaw mu thei turin ka siama ma se man thei tur chu alo tili ka tu te kha amo phur tu ber te chuan ni etin aron ziak ani ti chuan tunge amo phur tu ber tunge hetiang thil promote tu hi nita YouTuber te mo nge Facebook lama grupa active tak te nge WhatsApp group chen khata soina sa tu te nge Instagram grupa troll page nei ho tele Instagram story mang thin ho te atu ber chung in tang le ama sabera chuan ama nge hi ni ama hi ka follow lem lawa en ngai lem lawa ti chuan mi noi khat le sang ruk follower dei ni mi noi khat le sang ruk follower dei chuan mi zo mi pui hi noi som or mi zo tong mang phei chu noi som kan tling lawang 10% vel deuh thoilan follower chu thalai thil the dar chak thieu le ngal chungina chu tiang kan follow chuan unfollow chuan ti teang ama he in promote thale ni he thila post hian a thil te piang hi mizo mi pui thalai thil the dar na sa thei thieu mi za somten anen ngal thin ti na ni chu an mu thei ngal aden ngal chu adik chi lawang an mu thei ngal ti nan chu ama lema I'm promote na sa le ti na ni I'm promote theya in vor sang thei le ni athil ti a hian atilar thei le ani pakhat na panina chuan Facebook group lian ho abik takin troll group te fiam thu group te heng ho group hian taila man na tang to in a ma tang to in etiang angchi anon kher ngar le anon en ngar na te tin a live hun tur te voi tam vo hai le tula ni tin post pali panga vel atlar tur reng mai ni tin save mizoram te thlengin ania a live tur thu le a enge mo tur thu heng group sang te hi mi noi chuang noi ni don anom na te mi sing chuang noi khat don anom na te group lian tak ani hloma kan share lo group te po tam tak o mang chu ti chuan FB han lu tila hetiang thil an soina le article ang dewa an zia na te a thalawan ti thu ang chi an zia na te tin a than ti thu te le mi wan na tur shim post te po alo tlar ter tur mai ni ti chuan a pathum na chuan Instagram page lian tak te abik takin troll page kan tiang chi te page maksak pui te a than chu sexy deu post na te po a om no le an tia a zong muthiam deu te hian omania nge a zon mungot thei po ani lo nge ni ka shelo le chuan heng ang chi te le a fiam thu thon na ang reng dewa story vela mi tam takinan man te eng te hi ani na sa boka ti chuan a palina tan chon WhatsApp ani WhatsApp group thalai om khom na thianin nel tak le in ko mai tak te om khom na emo thalai rol om khom na group a hian inom na group a pon i ve tho karing a ma tang khan he thil arti done an ti chho vel lai atang to khan group an soi lo na thalai om khom na group a hian
KGP group te ni ngot lo chuan an soi lo na group hi awang khop mai ka om na group a po chu ti tho an soi lai vek ani ti chuan apanga nan chuan YouTube lam ani ve thung ani mun sang a post ani account sang a tang post ani atin account lian tak tak a tang te po post ani ya hemi chung chang hi a that lo zia thu emo a that zia thu emo soite le tin eng emo mi comment share ringo tang chi te pon post omang chu ti chuan hetiang chinga kan soya ama kan soya Facebook kan soya WhatsApp kan soya Instagram kan soya tin YouTube kan soi boka chung panga hetiang lampang mi puina kan hriat the mi puina kan lo hriat pha the na anol puina kan lo hriat pha the na chu tiang chu ni a chu ti lai chuan mi tam tak ril ro chuan YouTube lampang hi alo lang lian ber thina ni hei enge chan ni ta ngo ti hi ngai tu na tam tak alo lu thina poisa mu the na te ni wange hetiang ani wange ni ti hi ril ro lo oma ke ma phei hi chu ka channel content thi tam tak hian kan en du lo nge ni ti hi ka ril ro om thina hetiang thil viral lang chi te kan ti thin na chan chu mi puya a that lo zia mai ba ka shem the ni dan te tin enge kan tang khai na tur dan manga enge kan hriat bel tur thil om te in shil fianan kan mang thin ani nga ya tin a thei chin chin an ming ten mail te thup thin ani a na kan soi chuak zen lo ti hi kan soi tel du shim shima ole ti khan ama platform ringot po mi nuai chuang in voi khata thil post an en ngal theya an follow khami en tura follow tu ne wangin adar zau ngal hem hle tina ni ti chuan Facebook lama te group sang ate mi troll ti tiang dewin post ani thira ka en chian na chuan Facebook atanga an post nu fe a hian YouTube lam hian YouTube atanga ti thin te ke pokani chu aron om chau thin ani a viral to nu a hian hei mi pui ngai thlak du zong ani don hi a ti nu a chau hian mu tur hi a om thin ni in ka mu wa chu he thilan post ni te han en kwal hian tu na mi ringot pa pro hian a nu dewa zel an YouTube a hi chon en tur ka mu phak china chuan enge hetiang channel then khat kan mu lowina an lo post nge ni do ni chuwang chuan hemi bi ka hi chuan amo phur tu bi kanom lo tunge a promote tu bi kanom lowa ati tu bi khanin mo pu tur a omin ka shelawa heti zonga a promote takan ngai don le atilar tu nia kan ngai don ani chuan kan zawa in social media khoi tu tele hetiang angchi tin status a WhatsApp a mang te thleng po in group a soidar te thleng po in ani vekang chu kan zawa in min huam thein arinom an soi tong khan social media chuan mi inan ngai thlak du tur an chiar du tur an en du tur group a po mi nan like nem tur te hatiang in post sek na khovel khan ya chu tiang bokin YouTube po WhatsApp te po mi topic du tur kan soi thin na mun le kan chop suwa thin na mun kan ti na ho tho thin na mun ani wangin mi zong ina mi ngai event zong post kha kan du thina wangin social media platform hun sang WhatsApp ane mo Facebook ane mo Instagram ane mo YouTube ane mo khang akhan kan post a kan ti dar ta thina chu Facebook a hian post ana saber thina ti chuan WhatsApp hian adota Instagram min adot vele a chuan YouTube a hi chuan mi tam lutuk in tilo ma se en tu zat alan keu thina wangin alang tam hle bok thina ni mi ngai event zong le mi khiron thup ani lai chuan chuwang chuan amo phur tu le ati tu bera chuan a promote tu bera chuan ama sabera chuan alo en tu a promote to mo pu kan tum to ni chuan alo en du tu le alo ngai event tu zong hi a promote tu a chuan angai thei ome chuti ro la ro chuan mi tam takina kan lo en ve thin na chan chu khoi mo ka lo en ve tenga ka lo thlir ve tenga kan ti thin na chan chu ka thil awa it na ngor abik takin hemi seksung changlam soi taila khathil awa it na lam ngor ai chuan eng tiang che mak sak nge ni khathil ron viral kha eng tiang che in nge an khosaka ti lam pangin ami athin lunga mishing thin lung it na lam pang ai ma kha chuan khatiang ang thil mak thlir khan kan en thin ti hi sheila thome chu nang mania point chian theu karing hemi chungchang soi chuak tu a that lo zia soi chuak tu emo fiam thuanga soi chuak tu te apiang emo hemi thu soi tu piang te atidar tu le apuang tu enge a promote tu onga kan ngai don ani chuan chanchin thar zong te tin hemi soi chuak tu shem te article ziak tu zong te page rang te tin chanchin thar news
puang tu zone te LPS te po radio te thleng pon ani chu heng ho hi promote tu anga te tin an mani women commission te thleng point an channel an page ming ne na tarlan ani ati tu ming nen tarlan ani ang te pokha promote tu anga hetiang ang zonga kan ngai thei don ani chuan hetiang zong kok tura article ziak tu te zong po hi huam thei don chuwang chuan hetiang ang chi hi chu tu promote big ma ni lovin heta ati tu ber aron ti chuak tu ina mipui ngai ven zong le mipui ina makan ti tu le surprise taka anom theina tur thil mipui ngai ven huk thei tur thil ati awanga hengi chu mipui hian ngai vena enna atinga ti mai kha kan ni ti hi sheila tha ome tisot tuke amo phur tu heta hian a story di oma an post a hian an share chuak chinanga social media mi zong mu thei tura sex mang min ti tero tuin nge mi zong mu thei tura telecout ke chuan in private takin thil katia aduin an en mai ma se then khatlo screen record ta an the darawanga mi zong in an lo mu hi ka thiam lo na om lo duila idea po ka life thei youtuber ho la ani se mi ming chen na ezona nan lo manga kan thalai te tan ami en ton tlak lo ti in min chua atlang zar tu zok le mulo te mu tir tu ani zoka khovel atop te ni ngot lo chuan ma ni swal in shemi lo ho hi an la pung zel don tho kan in dem phal lo hetia leak out lo wanga ming cheta lo po hi kan shane mai tureng wanga ti leak out chuni se soi thei ka nei lo ma se ka ti leak out ani lo miwa wangin karon sei ve ani chu ke lo po hetiang ti hi chu an tam lutuk an leak out lo wanga mi thale na leng thei mai ke ka hriat puina po tel lawa ka video lo the dar to wang hian man thei kan ri na ka shelo khop mai hetiang hi chon thu ka nei ve tlat ti in aron soya amana angai dan chuan a right to freedom of speech and expression ka enjoy tiang mai khan aran soya freedom of expression angin angai theng chu ma se kan nulai hian ITX 67A hi a shelo ni na langa hi hetiang sexual lampang thil post tu te transmit tu te ania hetiang siam tu te ani berbeng chu chu OnlyFans ani mo application dang thuruk takani mo mi en turin pholanga adu rek wangin ngial ngan takin charuakin oma mi mu turin a publish thawani tu ma mu lo turin a room chunga a bathroom chunga emo a khum chunga bedroom chunga emo tewati se chuan chu ama du thlanna ni ama thuania ma se mi mu thei turin mi lei thei turin mi en thei turin a chop chua katina chop chua tur thu te open takin walau takin ala pho lang le te zela chutiang ni lo aru ka lo in engemo lo in dora lo ti keu chuni se man chua te po ni lo mai the hriat chua te po ni lo mai theya chuti lai ka ra chuan a en tu te zinga a le tu te zinga nge khan lo screen record ru to kanom don na lo ti du to kanom don ti chu hriat sa renga nia chan chu namdang te thil ti po alo leak out fo to thina OnlyFans te tin ni kumalama te po kan mi zo no la ngei pakhat po a leak out ani kha kheng ting nge man lak zui ka hretalo ti chuan heta noya ronzia at leak out tu te khami lo la alo the dar tu te hi a shem tur dik tak zok chuan ni an shem don ani chuan ti in aronzia ka ni hetiang thil in thon dar te in share kwal te re lo in thon dar po hi he shemna IPC ITX kan soi khan khami mang khan rem thei thawnia ma se abul pui pera chuan atur ma saber tu tur chu tu dang ni lovin ama a pho lang tu le ma du thu nge ti tu tin a kaw na man ama man ani lawan ti le ngala chumi lo man tir tu chu rem ma sak ber turan ni photani achumi nuwa trul dana zerin anti zel thon ani chuan alo record a lo thon dar tu te khatiang pokha a trul dan anga shem thei ani dona ase ma sabera chuna tur tu tur ma saber chu a tho chuak tu ati chuak tu berle asiam tu berte kha andi lo thei lo ani de chuan helai vela a choi chowa po hian dureng wanga tili kaut kanilo atia samhasa kan soi tong khana dureng wanga siam ani thonga mi pui mi tam tak en thei turin a leya piang te en thei turin a pho chuaka chu he dan hin a huam tel tho ti kha lo hretela ali kau le li kau lo kha chu thu san fo lo ni ta se
ti chuan heta hian a ron soi pakhat YouTuber ho la ni se hei hi a ron soi chu heta ama salama kan soi chu ron chuana chan ber po kha ni a mi ming chet ei zon na na lo manga kan thalai te tan mi en ton tlak lo ti in min chua atia kan thalai te tan en ton tlak lo ti an chuan I chuan chu do tan soi lawa an soi thale mai ti in ka soi du ni YouTube phikan ngai sang lu tuk nge kan da sang lu tuk nge ka shelawa Facebook a khatiang khan khati za ta viral le lik a khatiang za ta post tam page pakhata group pakhata ringot po hai char charin alo om char theya chuti khopa post atam chungpon ni thum ni level kalta changa post lo om to sia khan heta anung zo ka lo soi tu te heta larvu to nu lo soi chok tu te YouTuber cho ron kher ngar mai te hi kan da sang tuk nge kan ngai sang tuk te nge YouTube lam hi ti hi ril ro lo lang ve mai maya chuti ro le ro chuan he ti nga YouTube a lo ti thina te po chumi video chu ka neya ka thon darang chau chu ta chun lo en ro chu ti chuan ka tianga tiang chi a promote zong le he tiang hi thalu tu ka lo ti ve zel ro lo in ti mu ro he tiang hi ke chu mu nom ka ti ni ti zong a promote na mani chuan chuan thil dik lo hul hol ti a chu a tu lang po a shem the ni lo the dar tu te zinga antel ve ti na ni chu tiang ni lo he tiang thil viral to sa a that lo he tiang hi thalo ve tia mala tura midang te ko chuak tu te chau chuak tu te hi tam taka chuan YouTuber te hi han ni ve fo thina ke ma nge apo chu ka chianga ka hriat tir te tin hei hi malak dan om lom ni tia ka ron te le tin kan post nu atanga kan post chua wang te po ti la kan soi so long chu nga wanga malak na te thil tam tak te po alo om ve to a chung lo po social media sang apo kan man da na zer hian chung chu om thina ni thil a that lo zia kan soi na te thil a poizia kan soi na te da nanga shem the ani zia kan soi na te eng hi promote na ni lawa soi lo po ni la ti lo po ni la a she tur ang te big takin thalai te Instagram khoina sa tu na no pang te ron thang lian chho ho chuan an shena salu tuk to kan mu ai na sa hi an lo mu nem lu tuk to an lo thlir na salu tuk to tin page sang te duk dak lo deuh ti mai la troll group te troll page te an follow na sa chu atang chuan du thu sa ma tam hi he tiang thil hi an mu thei to ti hi shrila a thome ti chuan he thila hian tu nge amo phur tu ber kan ti chuan tu dang ni lawin mi puite muwa he tianga mi puite en du tura saruaka mi puite mitla thei tura lo ti thin tu ro live thin tu nge hi amo phur tu ber chu ni a ti chuan adot tu a chuan alo pui tu le alo pui bom tu te an ni le a chung chuan ti ta lo se en turam lo tina ni mai dona mu turam lo tina ni mai dona chuan mi nan lo ena in en du a in soi se le tho sia ti tong kam te hi tam tak om thina ni ma se la heta atir lama kan soi to community lama mi pui ngai dan kan la khoma tang khan hei chu a chiang mai ome he tiang thil eng ang point lo khosa seng ang point lo tal se ti hi poi ti lo hi mi tam tak mizoram mi pui mun lia thena mun khatvel bor hi annom reng ti kan hriat poi mo khop mai chung zinga mi te chuan an enanga chung zinga mi lo te po chuan an lo en mai theye chung chuan ek tik lai pon an support tlat reng don heng hi a thom na ni du em le ngala tin internet lampanga active tak active member kan tiang chi man em mai khan ni du tlang pui le ngala chuwang chuan heng ho hian a tan tu kan ti te poi heng zinga hian eng tik lai pon an om reng don ngai da nai nang lowa mu nom ti zong le kan ngai na zong te poi nang lo mi tam ber atam zok a let aya tamina thalo kan ti hi mi tlem te le athom na zok ten tha an ti hi om ve boka chuwang chuanin he mi thila hi chuan mi zo mi pui nol pui te ngai dan en hian a thalo ti tu hi kan tam fe zok ti hriat theya chuwang chuan he tiang do na konga hian tunai na sa hian ke kan pen te po angai khop mai kan soi tong khan ni kum lama te po ngei chia an ron live chowa shem loin an om chho ka chu no pang ten ron ti chho ve zot me no pang te ten mala kania then zela te dania then ho ma te dan han ni chowa kamin hu tang khan an re chole ta du kani hei tu hnaya tiang hian thil thar aranom chole nia heng thil hi chu eng ang pon thup tumina tunla internet khovel thang chak lu tuk to le dar zaw lu tuk to na hen a thup phlei theilo adar don tho
mun sang sanga chuwang chuan mo pu tur bik kan om lowa mo pu tur bik anom lowa tu nge hetiang ti dar tu nge promote tu tia boy view hi ngai lowa tun la internet da a chaklu tuk to hian ami zong zoin ol something kan mu veka kan shede ovek thei to ti hi kan hri ome chumi atanga ka hriat ti te po khan adang atang in the thau thawang ti hi kan soidu ani chu pawni se tuna hian he thil ti tu te hi man nan ni towa a then jela tan tir ten nia then bela chhuah tir te an nia kan hriat reng tur chu social media kan man dana hian le kan non phung hrim hrim a hian du du soi theina kan neya du du ti theina kan neya ma se dan kalla omero thiang ani lawa phalla ni lawa a hrem na hi oma ka du zong ka soi the ka taksa nia ka phone ania ti wanga kan du du kan soi ni chuan kan tum lo lam lam kan thlengang kan tum lo na hmuna chaw kan ei ang ti a lo omani chuwang chuan mi puite kan zawai film khurnan hmang taila a thawme hetianga in mo pu ton kwal vel loin amo phur tu ber chu ati tu te an nia tingam tu te nia tin alo en tu te po amo phur tu zinga chuan an tel tho ome empo ni se hanin mo pu tur chuang kanom lova ama ro chu danina phal lo le danina a khap thil thalo le no pangte le society ta na thil thalo ngong lian tak nei thei thil ani wangin shem ngai da chu an shem maya ngai la a thome tiang thil hi a thlen to lo nan kan tong trai na thewa te po ma kan langa kan shereng thon nia